وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah apa zak buru teh zak buru Woi, woi, begini apa kaki? Begini apa kaki Ria? Ada di mana nak ada itu ya? Yud. Para alim, para ulama,
Sabar ya. Assalamualaikum. para asatid sebagai kawal jati bulan tak lupa kami ucapkan Sampu lah sawun. Hei. rombongan mempelai Kakire benih dina kena wadus sabian. Berarti terima tamu bini. Kampung Pinto Bapak Kepala Desa Banyumas beserta sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada acara akad nikah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang baik, amal yang diterima oleh Rabbul Alamin. Tapi terogilir. Semoga dan senantiasa tetap kita lakukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memberikan uswah, memberikan contoh suri tauladan kepada kita sekalian sebagai rasa cinta kepada sang jenis sekerja Suroso. Muhammad. Woi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Anak bini dan kaulah sama marohana. Lama dari lagi sama mahir lagi. Lama mundur masyarakat, kabar dan berapa subuh dia. Impon kaulah pasrah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khairul anam izauhi ta'ala ma'amarallah bil misakin bil ma'ruf aw tasrihim bil ihsan. Khairul anam anta tukah wa zawjuka mahbubatakah rohani binta tingwa bitauhidi wa liha alayya binahri khamsati mi'ati rubi Qabil menikah wa tasbihah bil mahri madhkur wala bil bid'ah. barakallahu lakum wa barakallahu Woi. Entar. Amin, amin. Oi. Pana. Apa jarat ya? Iya ntar ya. Iya, ntar ya, ntar ya. Koron mana? Bumina. Ya celing kira-kira. Ada orang yang paling penting
ini nari aslina. Allah